Odmorite se, proslavite još sat vremena. Sve iz početka. Vreme je za eksploziju specijal. Sjećate se, radnik u Srbiji jeste. Jeste, opet se. U šumi. Božićni praznici su. Sreće se i vrat. Podelili smo sa njom. Radi 70 godina. Ima skoro 90. 90, jeste. Radnog staža hranila je mnogi. Mnogi, čak i diplomirati. Poznati je Budimirku Budu Mladenović. Mladenović. Evo, Budu Mladenović iz Kraljeva. Bio je dečiji pisac. Evo, dečji pisac, knjiga 57 roman. Dečije srce, ali i Kako da dete u odraslom čoveku. čoveku. Skoro 2 godine prošlo je od smrti voljenog pesnika Pesnika se. Čisto srce ovde se presreće. Evo da se seti. Ne mogu se seti, eksploziv. Vreme je za nadu, sreću, bolje sutra. Vreme je darivanja. I zato su Prva televizija i emisija Eksploziv odlučili da malo olakšaju težak život jedne nadničarske porodice. Da se ne iznenadite, poklon za 12-godišnjeg Ratka drugačiji od onih koje u vreme praznika dobijaju deca njegovog uzrasta. Ali zato Sve je prošlo. oduševljenje veće. Ratka smo upoznali u septembru kao najmlađa. Upoznali smo u septembru. Matuca ste. Kraj godine dolazi Prekraj godine. veliku ženu. Veliko ne voli. Zlata ruta. Ili seća. Pozdravljaju. Zdravlje. 2 dela, jest. Šuma i drveta kako treba. Možda je peca na koje ide na drvo. Evo da se čekam. Iako se bliži 90. Budimirka Buda Mladenović, kuvarica u turističkom domu Sopoćani kod Novog Pazara, sa istim žarom kao pre 7 decenija kada se Pre 7 decenijama, ne mogu se. poznatom ugostiteljskom Objektu. najukusnije Najkusnije jela. Goste koji su Srbet. Njeni specijaliteti su Specijaliteti, jeste. teletina na žaru. Žr. Nisu tome odoleli ni Tito, a ni brojne strane diplomate. Evo ja ću čekamo braća Mladenović, izvolite. Buda decenijama pravi najukusnije jela. Najkusnije jelo, jeste. Menjala izašta na svetu. Čovek kad ima volju za taj posao, Za taj posao. može sve da radi. Ovo sve da I radi. pita sa stvarilici, Estorici iz borušne, borarušni meseci. Češta. Evo ja ću da se čekam. Evo ću da se čekam. Za 6,5 decenija Za 6,5 decenijima. nije koristila bolovanje. Polovanje, jeste. 4 puta po nekoliko dana bila Po nekoliko dana. godišnjem odmoru. Odmor. Najsretnija bi bila kad gosta Evo ću da se čekam. da je pojeo i da nije Ne pojeo. našao da čita. Čisti. To sam To se se ja sam pravila razvat. Vreme. Nepoznat. Poezije za decu i odrasle Poezija za decu. ne postoji đak koji za vreme školovanja nije učio njegove stihove. I iz njegovih pesama naučili smo koliko je priroda lepa, a šumadija bogata. Ali da li je stvarno tako kao što je opisivao u svojim pesmama? Otišli smo da se uverimo u Donju Crnuću, rodno selo Dobrice Evića. Evo postoje cveće, jeste? Livada, jeste? Devojko iz grada. Ova pesma, jeste. Izbici pesama. Zaista voleo jedno od drugima. Voleo da bi trebao po Kosovo bio po Srbiji. Još zaista. Na razli način, kako treba, kako dod, kako knjiže, sve. Njegovo ime. Evo ja ću da se čekam. Dobro seć, jeste. Eksplosiv. Evo, kada Coca-Cola da popiješ sve. Kada nemaš više
milosti i samilostan. To bi bilo sve za ovo izdanje. Eksploziva jeste. Gledajte nas u repriznim terminima ili na sajtu. Eto kako treba. Ako mislite da baš vašu priču Srbija Treba da čuje opet. javite se ili pišite na eksplozive1.rs ili na našem Facebook Facebook profilu.